Аԥсны жәлар рпоет Баграт Уасил Пащинкәба дреиуоуп ҳаԥсуа литература ҵакылеи формалеи акырӡа изырҿыцыз, ԥхьаҟа изгаз. Иара ҩышьа форма, ихы иаирхәоз ажәақәа, епитетқәа, шамахамзар даҽа ԥсуа шәҟәыҩҩык ихы иаирхәомызт ҳәа азгәарҭон ҳастолгьежь иалхәоз. Аԥсуа ҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба иҳәеит, аԥсуа милаҭтә литератураҿ иараҿы Баграт Шьынқәба ианымҵӡо ишьҭаша ниҵаз атәы. Баграт Шьынқәба иҟазара, ибызшәа абеиара, иажәа лаԥшаах артәашьа даҽа шәҟәыҩҩык поеткаҿ иумбо рацәоуп. Ҿыц ииз асаби инаиркны жәларык рлахьынҵа рԥеиԥш ибарҭоуп. Гәыӷра зцым рашәахәак зхәыҵмыҷҷо дунеик ыҟам. Уаҵәтәи амш аԥеиԥшлаша иазкуп иҩымҭақәа зегьы. Ҩнызқьи жәибжь шықәса аԥхьаӡоуп Баграт Шьынқәба ишықәсны. Ари ашықәс иалагӡаны имҩаԥыргараны иҟоуп иеиуеиԥшым аиԥыларақәеи ахәылԥазқәеи. Баграт Шьынқәба шәышықәса ихыҭра ҳаҭыразы имҩаԥгаз астолгьежь алахәылацәа рахь аҳәынҭқар ахада Рауль Ҳаџьымба иҟаиҵаз адныҳәаларатә шәҟәы даԥхьеит Владимир Занҭариа. Аԥсуа поет, ашәҟәыҩҩы, аҳәынҭқарратә усзуҩы, Аԥсны жәлар поет Баграт Шьынқәба ишәышықәс хыҵра ҳажәлар доуҳатә ԥсҭазаараҿы шьардаӡа зҵазкуа хҭысуп. Ԥсра зқәым уи ирҿиамҭақәа ҳаиҭарзыхынҳәуа, ҳаԥсадгьыли ҳажәлари рлахьынҵа ҩаԥхьа ҳаиҭазхәыцуа, ҳара иҳалшоит лаԥшҿыцла, обиективла ҳҭоурых ахәшьараҭара. Апоет иажәа, уи ихшыҩзцара амҽхак, ҳмилаҭтә культураҿы иараҿы иааникыло ароль ҩашьара ақәым. Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит жәлар рпоет июбилеитә ныҳәамшқәа. Иҟалааит иахьатәи шәеиԥылара ҳаҭҵаарадырреи ҳмилаҭтә литературеи ҳҟазареи ԥхьаҟа изго, иҵегь амчхара азҭо хҭысны. Гәык-ԥсыкала ишәзеиӷьасшьоит арҿиаратә гәазыҳәара ду, агәамчыӷәӷәа, аихьӡара ҿыцқәа. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент Зураб Џьапуа иажәахәаҿы дазааҭгылеит Баграт Шьынқәба аепос аҭҵаараҿы илагалатәы. Аԥсуаа реепикатә рҿиамҭақәа ранҵареи, рыҭҵаареи рнапалакын, ус уҳәар ҟалозар, иҳамоу иреиӷьу аҵарауаа, аҭыԥ ҷыда имоуп Баграт Шьынқәба. Уи илагала даҽакы еиԥшым, инапкымҭа даҽакы иалаҩашьо иҟам. Избан акәзар, аепос аус адулараҿы Баграт Шьынқәба данқәыԥшӡаз инаркны, ҩ-ганк, ҩ-хырхарҭак шьҭикааит. Аепос аԥҵареи, аепос анҵареи. Астолгьежь аҿы ҳажәахә ҟарҵеит Ҟабарда-Балкариа Адыгеиа рҿынтә ааԥхьара змаз асасцәа. Урҭ азааҭгылон аԥсуа жәлар рымацара рзы акәым, адыга жәлар рзы Баграт Шьынқәба поет дуны дшаанхо атәы. В жизни каждого человека есть очень важные события. Их совсем немного, но они, наверное, определяют будущее каждого человека. Вот одним из таких знаковых событий явилось прочтение романа Баграта Шьынқубы «Последний из ушедших». Эта сила воздействия была такая, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что этот роман определил и мои жизненные ориентиры, и, наверное, даже в какой-то степени повлиял на мою будущую судьбу. Баграт Шьынқәба диишьҭит шәышықәса ҵра ҳаҭыразы имҩаԥгаз астолгьежь аҿы иҟаҵаз ажәахәқәа рымҽхак ҭбаан. Урҭ рызкын жәлар рышәҟәыҩҩи рҿиамҭа ахырхарҭақәа зегьы. Фатима Гергиаԥҳа, Темыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.